Akaswani Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajeri, Ahanbada, Maroiba Pau. Mukhamantri Nongthamban Biren Singh Hairi, BJP na Laibak Asida Madi, Raijachida Chaukat Taurangi Maike de Chauna, Owanba Parapangamle. Manipur na Mapung Paba Raijama Oikibagi Palan Tauram, Hayang Pangtokani. Sarkar Amasung Miam Anigi Marakta, Mari Hena Pagal Hanabagi Pandamda, Ngasishu, Miam Ginumit, Amadi Singiluching Singinumit Ki, Palan Tauram Pangtokre. Pradhanmantri Narendra Modi ngasi mioi lising humbudra mathoiromda appointment letter sing yanthokre amasung Kerala da Bharat ki presidency makata pangthokpa ahanba G20 Health Working Group ki mifam ngasi loisin kre. Mukhamantri Nongthamba Biren Singh Hairi BJP na Laibak Asida Madi Raija Sida Chaukat Taurangi Maike de Chauna Awanba Parapangamle. Imphal ki City Convention Center dangasi Numit Humni Chathagadaba Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Manipur gi Nepal Suba State Conference Haudokpagi Thauramda Mukhamantri na hai Raija Sida BJP ki Sasan Lakpadagi Tongan Bakanglup Singi Marakta Yengthina Rambasing Mangkre Amadi Ain Namasung Santi Raksha ki Phibam Ningthina Phagat Hanbangamle. Mangna hai inner line permit system Raija Sida Chanahan Kiba Simakna Kendrana Manipuru Kayamuk Yamna Nuksibagi Haibadu Utlabani Mangna hai inner line permit ki ek to bill do pass ho rero parliament no peer manga mapane ki lakho shushi permit yaur ka sangan ile masjid ki hen BJP ne koi nuksiba uliba respect toriba honor toriba se kena karam bharat ki rajniti leader amne tawra ke si honor, see importance, must reciprocate. Bharat ki leaders na Manipur ki damat khalakana, indigenous people sing damat khalakana. I go the period must accept, must reciprocation. I go tabun thui. Mukhamantri Nongthamban Biren Singh ngasi Mahaki Secretariat Pradhanmantri Narendra Modi na iba lairik exam warriors phongdokre. Thauram tu wangang bada Mukhamantri na hai pariksha ki matamda mahiroi sing na mayok na riba khudong chadaba pungning laita da bana singba kaya adubu kokhanabagi pandamda Pradhanmantri na lairik asi puthokpani lairik asida parikha bu pungning langtak naba nungnang ba pokhanba thawong ama oina lobagi mahuta kumai ama oina wakhal nungai na thengna nabagi matang da palli Amagamaga Sangdam Nabagi Mahuta Masagi over top Thawong Lehan Nabagi Mawangshu Pradhanmantri na Mahaki Lairik Asida Pongdokli Mukhamantri na hai Narendra Modi ji na honorable prime minister na hai the festival wele lo holo na exam sa to hai bagi pakhat pa tension le no ta festival ma yeng ba sa to ni wai do ni hai bagi wakhal lon gasi kaino sing sa sing feel to holo hai ba dagi to be a warrior not to a warrior do na ta warrior ho gidam ni landing ho gidam ni aduga waga da ti ka hai bu gumba adagi knowledge the focus to hai bu gumba adagi kaino si da ni ga compare to no exam the man phangla ma ta worde ka da wa to adu na ta ai gi we ba sa computer ka ai shi to mi ga ni tom da gi we ba portrait al hanlu ka hai bu gumba Manipur na mapung phab raijama oikibagi palan thoram hayang pangthokani ningsingba yai ing kumjali singama chamapal humbudra ni thoigi January kunma thoida Manipur Bharat ki mapung phab raijama oikibani Raija Sarkar na sindono numidasi ki palan thoram ahanba Manipur Rifles ki parade ground pangthokani thoram tu da Mukhamantri Nongthamba Biren Singh thoiba tithi oina saruk yabaga loinana mass pass parade ki sarami okani Numidasi ka mari lainana Raijapal La Ganeshan yauna luchingba kayana Raija sigi miyamda nungaiba phongdokli Maki paujel da Raijapal na hai khudong chadaba madi ayat pa kaya mayok na jarabasu Raija sina lam kaya da khumang chawshinna manglom da sangsilakli Haukiba chahi kaya asida Raija sigi miyamda mahima singi lamda khumang chawshinba amadi atay chawkhat thaurangi thabak kaya paikhatpa ngamlakli Numidasina lakpadai khoina anauba chawkhatpagi maikeda changshinnaba hanna warep lowersi hainasu Raijapal na mahaki paujel da hairi Mahaki paujel da water resources mantri Wahengbam Nyumai na hai miyamna numit asibu chawthok chaba madi nungai baga loina na ningsingnari Manipur bu chawkhatpagi anauba thak amada pukhatnaba khoi punna hwanaminarsi hainasu mantri na mahaki paujel da hairi Shiksha Mantri Thongnaujam Basant Kumar Singh na numit asiga mari lainana Raija sigi miyamda piba mahaki paujel da hai numit asina lakpada aikhoi pumbana Raija sibu leptana chawkhatpagi lambida changsin bangamnaba ishor gi mafamda haijarasi
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯃꯝ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ 8ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯤꯚꯥग 18ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯇꯥꯈꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ W ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕ ꯆꯦꯡꯂꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯇꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯕꯤꯚꯥꯒꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ 3ꯁꯨꯕ ꯍꯞꯇꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅꯕ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯗꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯇꯥꯈꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯀꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯩ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯈꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯁꯨꯕꯥꯁ ꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯛꯇꯔ 13 ꯂꯣꯝꯗ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯟꯊꯠꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁ NDRFꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒ ꯈꯨꯠꯁꯟꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯖꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯛ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ NDRFꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯨꯋꯥꯔ ꯍꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯈꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯚꯔꯅꯔꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯀꯌꯥꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ 5ꯁꯨꯕ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁꯠ ꯆꯔꯆꯦꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ 5ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ AICC ꯁ꯭ꯇꯦꯌꯔꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯎꯄ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ಶ್ರೀ ꯒꯥꯏꯈꯥꯉꯥꯝꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯕꯤꯚꯥꯒꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ 82,000 ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤ 3ꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗ
प्रधान मंत्री मियोई लिसिंग हुमुद्रा माथोइदा अदुगा अक्टोबर थादना मियोई लिसिंग हुमुद्रा मंगा हेनबदा अपॉइंटमेंट लेटर सिंग पीखी नौना थबक खलबसिंग अदुदा वांगांगबदा प्रधान मंत्री हाई सरकार की तोंगान तोंगानबा विभागसिंगदा थबक फंगनबा सिना इमुंग लिसिंग कयागी मियोइसिंगदा अनौबा आसागी मंगाल अमा फंगलगनी मांगना हाई रोजगार मेला असी लैबाक असिगी नहारोलसिंगबु शक्ति पीनबा पाइखतपा सरकार की थौरांग अमनी अमसुंग लाक्लिबा चही खरा असिगी मनुंगदा अहेनबा मियोइ कया थबक पीखिगनी मांगना हाई साल 2023 का पहला रोजगार मेला है 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा प्रधानमंत्री थौरमदुदा नौना थबक खल्लबा मियोइसिंगसु वारी सानखी नौना खल्लबा मियोइसिंग अदु लैबाक असिगी तोंगान तोंगान मफंगसिंगदा जूनियर इंजीनियर लोको पायलट टेक्नीशियन इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर ओजा नर्स डॉक्टर अमदी अतै सिनफमसिंगदा थबक तौगनी मणिपुर तुंगदा ओइरकदबा साना खोटनाबगी फिबमगी मतंगदा खनाबा नोंमगी ओइबा सेमिनार कम डिस्कशन अमा ngasi इम्फाल की मेजर खुंदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोखरे कंगलेपाक कनबलुप न सिंदुना पांगथोखिबा थौरम मदुगी मतंगदा लुप असिगी सेक्रेटरी जनरल ngamkhai lakpaluang na hai picture abasu manipur na singtha ningai oiraba olympian amadi sanaroi kaya puthokpa ngambagi kendra sarkar na sana khotnabagi lamda ahen batengbang kaya piri Manipur की प्लेयर्स से यानी लुंग का सिचुएशन अंदर लगे मसीगुम्बा थोइबा इशू मयाम असे कमाय तंगनो लोइसननी अबदि मसी कमाय तंगरा अखोय अचुब लबिदो कोरसिगे हाइबदि वखलोंदा मसी अखोय सिंजरिबा सेमिनार सिदा मणिपुर की अखंग अहि अमदि सिदा एक्सपर्ट ओरबा कथोअबा रिसोर्स पर्सन मयाम अमा कौगा कांदा कोइना मसिदा खनबनि अमदि मसी की कांसेप्ट लो अमा कुथोगा ऑनरेबल सीएम अमदि जीजी साइन अमदि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा हारिबा कांसेप्ट लो असि अखोय सबमिट तौबदा स्कीम सिंग असि फजन इंप्लीमेंट तौनबा अमदि स्पोर्ट हाइबसि मतंग मतंगी मतुंग इन प्लेयर सेमेंद्रगदि इंटरनेशनल प्लेयर ओइबा यातेबा अमदि ओलंपियन ओइबा यातेबा सिगी पोट मयाम असे राइट टाइम तो इंप्लीमेंट तौदरि से मफम मतम चान इंप्लीमेंट तौबि अमदि प्लेयर सिंग की पिंसी कंबि महाराष्ट्र की नंदेत लैबा श्री गुरु गोविंद जी स्टेडियम दा था सिगी तारा हमदोइदगी तारा तरुक फो पांगथोखिबा तारा सुबा प्री टीन सब जूनियर अमसुंग जूनियर नेशनल पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप ता मणिपुर की नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा सिंगना सना की तारा निथोय लुपा की तारेट अमसुंग सेंजेंगी मरी पुन्ना मेडल कुलहुमदोय लौरकले चैंपियनशिप असिदा गोल्ड मेडल लौरकलबा सानरोय निपान सही असिदा कजाखस्तान दा पांगथोकदबा जूनियर एशियन चैंपियनशिप ता भारत की महुत सिंधुना सरुक यागनी परीक्षा पे चर्चा की तरुक सुबह एडिशन था सिगी कुंतरेता दिल्ली की तालकोटरा इंडोर स्टेडियम दा पांगथोकनी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी केरला की तिरुवनंतपुरम दा भारत की प्रेसिडेंसी मखाद पांगथोकपा अहानबा G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मिफम ngasi लोइसिनख्रे नुमित हुमनी चथखिबा मिफम असिदा मालेम की ओइना हक्सेल की लमदा तेंगबांग पिनबगी हिरमदा कुपना खनखी मिफम असिगी ngasi हुमनी चनबा अमदि अरोइबा नुमिता आयुर्वेदगुम्बा महौसादगी चनरकपा लायंग पथापका हुजिकी मतमगी ओइबा लायंगा पुनसिनबगी वाफमसिंग याउना तोंगान तोंगानबा वाफमसिंगी मतंगदा खनखी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हन्ना मुख्यमंत्री नोंथमन बिरेन सिंहना हाइरी बीजेपी ना लैबाक सिदामदी राज्य सिदा चाखत थोरांगी माइकेदा चाउना अवनबा पोरकपा ngamle मणिपुर ना मपुंग फाबा राज्य अमा ओइखिबगी पालन थौरम हयंग पांगथोकनी सरकार अमसुंग मियाम अनिगी मरकता मरी हेना फगल हनबगी पांडमदा ngasisu मियाम की नुबिदा अमसुंग चिंगी लुसिंगबा सिंगी नुमित की पालन थौरम पांगथोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी मियोय लिसिंग हुमुद्रा माथोइरोमदा अपॉइंटमेंट लेटर सिंग यंथोखरे अमसुंग केरलादा भारत की प्रेसिडेंसी मखादा पांगथोकपा अहानबा G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मिफम ngasi लोइसिनख्रे पाउ लोइजरे।